Angithatheke leli thuba ngiphinde ngibingelele wonke manje umuntu osibukele emakhaya lokubingelelayo umzwakhile umfana wakaSithole angimileka ngedwa njengoba ungibona nawe ngime noQhosha bathi uQhosha ngokwenza kwakhe ngilanda inkabi live iphuma estage hawu madoda akudingi nokuthi ngimazise abantu abaningi ngoba sebembona nje bayamazi into engizoyisho nje ukuthi ngimnika imic ebingelele emakhaya ebingelele ama-students kuba nama-students ayawuthanda uMaskandi futhi ayalalela futhi ayibuka ne-StudentTV into engizoyenza nje manje ukumnika imic ebingelele bese ngimbuza umbuzo wodwa ngimdedele ngibingelele wonke umuntu emakhaya ongibukelayo njengamanje kule TV lekuthiwa yini kambe phela nami ama-TV asemaningi nawo asiyangidida kwana StudentTV bafowethu igama ngokuqhosha ngokwenza kwakhe ngithi asibonge kakhulu kubathobula ukuthi bafike la bezosithatha umcimbi lo ozeka minyaka yonke impucuzeko obizwa nge-World Cup sijabule kakhulu ukuba ingxenye yawo sithemba ukuthi abantu nango kuzabopha futhi ngobuningi ukuze lo mcimbi uhlale ukhona umsakazi wami ngiyabonga kakhulu bephila abantu uma mhlambe ngakubuza umbuzo wodwa uQhosha siyambona eqala ucula njalo unyaka nonyaka uQhosha ngokwenza kwakhe uhleze ekhuphuka yini lekhuphula izinga likaQhosha ngokwenza kwakhe nje ngoba khona abaculi bamaskanda bafike bebe khona unyaka usuphelile wena siyakubona izinga lakho liyakhuphuka ngoba bungena le stage mbona ehlanya wonke umuntu yini ekwenza ukuthi izinga lakho likhuphuke njalo nje ukuthi ngithe mangifika emculweni ngaba yimina ngangaba omunye umuntu ngingenza show ukuthi mangibhala ingoma kuba ingoma ezokwakha isense kumuntu angandile kakhulu ngokuthi ngigadla abanye abaculi ngoba angizele bona ngizele ukudlulisa umyalezo ezweni sikamthani yafowethu hayi ngibonga kakhulu bafowethu lade nginaye uQhosha ngokwenza kwakhe thina njenge-StudentTV sicela ukushaya round siyabuya njengamanje ngiyabonga kakhulu awu suka madoda sengithathele lithuba-ke ngaphinde ngabuya njengoba ekuqaleni bengikuphathele laphana uQhosha ngokwenza kwakhe njengamanje ngikulandele enye insizwa abantu abaningi bayazi ingoma yayo futhi ngicabanga ukuthi ingoma ehluphethi kakhulu kulonyaka le yabona angakhulumi kakhulu angimnike imic ebingelele umfowethu uzomuzwana kahle ukuthi ngoba ngeke ukhole bengikutshela ukuthi ngikuphathele njengamanje umfowethu unjani ngiyaphila mfowethu njalo ngiyaphila ungabingela abantu utshela ukuthi ubani wena futhi yini lodume ngayo kangaka mnewethu lo nibingelelayo ke bafowethu umzukulu odumo lwengoma ethi dali wami sowazi ungishiye ngempela ngokudabuka-ke dabuka kwaceza endaweni yasolunda emahlabathini iyona nto-ke engaziwa ngayo umculo engithe ngafika kuwo ngase ngifika-ke ngithola ukuduma nokusaphoteka ngale ndlela engisaphoteka ngayo nje yilokho engakusho njengamanje njengoba usuzileke umzukulu uye kanye lokushaya le ngoma emnandi hayi ngizosuke ngibhimbe angimuhle ngapha ngingapha ekukhulumeni la ngimuhle khona umzukulu siyambona efika emculeni umzukulu akafika ngemculeni wathi waba ngathi uyakhuphuka ufike vele ilevel yakhe esiphezulu yini le wena evele yakufika ilevel yakho usuphezulu vele usukwazi ukubhukuda la kubhukuda khona la kubhukuda khona ofisha abakhulu uma ngatsho njalo kungani wena uthe ufika nje ingoma yakho nengane encane namanje iyayicula akekho umuntu ongamazi umzukulu kuyini lekusizile ukangaka ukuthi uthi ufika nje engakusho nje mhlonishwa ngiyaye ngithathe ngokuthi konke kuthiwa yonke into inesikhathi sayo ngicabanga ukuthi mhlambe akusukeli manje noma angifiki manje emculweni sekunesikhathi eside ngizama kodwa-ke kungenzeki hleze ngalesi sikhathi njengamanje ngoba ngithe ngizame kwenzeka kuyona ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi mhlawumbe kuphumelele isifiso sami noma kufezeke iphupho lami thina-ke njenge-StudentTV sikulandela bonke abaculo osukubathanda njengoba sengenze njalo kumzukulu nginike ithuba ngiphinde ngikutholele omunye ngiyabonga kakhulu mnewethu ngiyabonga kakhulu mfethu awusuka madoda we are at the MASKANDI World Cup ngokusho kwabo bafethu shunquthuli lana oMaskandi bayenza lento yenzeke bafethu and next to me Yimi nensizwa was one of the abantu abafikile bezobuka umculo kaMaskandi la eThekwini siseThekwini ke ningakhohlwa ke ePeople's Park mawungekho la uyaphuthelwa kakhulu sombuza ke igama lakhe mina ngumfana womSuthu mangizama ukuphapha ngesizulu ekuye ngenzeke kodwa ke sizozwa ke ubaba ukuthi uyena uba igama ngabe ngiyamthakazela uyena ozoyithakazela baba sibuze lo uba igama baba igama lami mina nguChimpi wakaZuma nqamalalo maphuma phethe inyama ngapha amasi ngapha Qhosha lumele phezu kokhaya lwenkomo zikabulawayo usiginya mkhonto nothilwayo udwalele ibushelezi lapho isabafazi ekuthezeni ushisa udzane
ukuthethana abanye bethetha ngemkhonto abanye bethetha ngenduku hayi ngiyantshela bafethu sina abantu abesuthu omloyi asinazo ithakazelo nje so every time we see amanguni the Zulus bafethu mabesho ama praise names akhe vususinga lento bafethu baba awusitshele ufike nobani lana kule event and why kule event ikule event ngoba ngumZulu othanda izinto zamaZulu ofika la khona izinto zamaZulu ngesikhathi samaZulu sokwenza izinto zesizulu ileyo nto ke ngilethe lana ngifike nabafowethu la uMomelezi Zuma baningi abantu engifike nabo kakhulu abantu bakancamalala ngisho nomongameli sikhamba naye nomongameli simbonile lana so this is a big event la kwi VIP sibona nomongameli enjoya umculo kaMaskandi baba masikhuluma ngomculo kaMaskandi mhlambe umuphi uMaskandi omthandayo kakhulu osuke wambona noma usazombona la kule event mina uMaskandi ngimthandayo ngisazombona Khuzani mina ngokaKhuzani ngokeziblu nazo-ke siubonile abantu bakhuzane sibabonile sona abantu bakhuzane begcwele itheku laba blue itheku abanye bebeyitshela ukuthi imbala yepolitiki kanti cha mabesezwe into yakhulunyawo khala isiginci bafethu usazoba mnandi baba siyabona ugqoke iskipa se National Union of Mine Workers ngabe baba stout short bathini ngambe lento mina uDeputy Chairperson we-branch yasemkhondeni ye-NUM ka-ESCOM besila eThekwini sihlangene siya March of Steward ka-ESCOM sizolungisa lento ya-ESCOM ngathi noma ngizosho yokusijwayela kabi ukusho njalo baba siyazi ukuthi yini nisilethela ugesi so manisilethela ugesi yini ngempela efane ngabe niyahlomula kakhulu kule economy ngoba nisilethela essential resource eSouth Africa mhlambe yini inkinga la ka-ESCOM ngasitshela nje ukuthi kwenzekani ngempela sumphakathi sifuna ukwazi ukuthi ngabe kuzogcina strike kunesiteleka kucishwa ogesi kuzokwenzeka kanjani strike saka-ESCOM siyoncika ekutheni u-ESCOM uthina njengabasebenzi istrike akufanele sibe khona wonke umuntu akasifuni istrike futhi istrike saka-ESCOM sironga sifane nezinye istrike saka-ESCOM sichaphazela wonke umuntu nawe nami nobani uyabona so-ke into ezokwenzeka-ke manje u-ESCOM kufanele asinike lokhu esikufunayo uma kukhona abantu abacommunicate-ayo ngokwe-union akumina ocommunicate-ayo kodwa ngizokutshela ngikutshontshela uma u-ESCOM engasiniki lento esiyifunayo engayenzi ngendlela esiyifuna ngayo kungenzeka nonke nichaphazeleke madoda asithembe ukuthi ngeke kwenzeke elokho baba uyishop steward siyathemba ukuthi nizokwazi ukusilwela ngoba phela nilwela thina hayi abasebenzi kuphela benu kodwa nilwela thina ukuthi bangacishwa ogesi kube nje neeconomy ngoba siyazi ukuthi macishwa ogesi kuba neeconomy baba esibonge kakhulu ngikutsheleke baba ngomhla ka-13 nomhla ka-14 June sateleka i-economy yase-South Africa yalahlekelwa u-15 billion rand ngalezo nsuku ezimbili u-ESCOM uma eyazi into e-right kufanele asinike esikufunayo kusho ukuthi-ke uma ku-4 days 30 billion kube 6 days 45 billion so u-ESCOM mengasiniki lento esiyifunayo kuzonakala ngibonge mfowethu ngibonge kakhulu baba uNcamalala sibonge nje ukuthi nawe abantu abakhulu nifikile lana nizobuka umculo kaMaskandi sonke siyimedia silana sizobungaza umculo kaMaskandi sesiyahamba bafethu siphethu babuNcamalala umbaba wakwi-ESCOM bafethu uyishop steward futhi amandla khona la eduze kwami ngiyazi-ke nani bonke Ithuba futhi saphinde sabuya lo sakubingelela kusewuye uMzwakile kaSole iStudentTV njengoba ngihlezi ngenza minyaka yonke isikhathi sonke ngikulandela abaculi abanohlonze abaculi osukubathanda sengiphinde ngenza ngakulandela bathi Sigwebo bathi Sentambo bathi Siyeza bathi Siyanyelela awuthule ngithule senginebonga ezintsha njalo ibonga ezintsha njalo sengaze ngiqhathe namakhosi
ngithathe leli thuba ngimnike ngumelayo lapha eduze kwami yena uzothatha leli thuba ebingelele bese ngimbuza umbuzo wodwa bese ngiyamdedela ngoba ngiyambona ubophele sebeye stage mfowethu Sigwebo kuyaphila mna mfowethu Siyaphila kanjani? hayi kuyaphileka mfowethu akungitshela mfowethu ubophele ngakunamhla ngoba phela uhlezi ubophele ngakunamhla Bahlangene 40. Mhlamba bezwanga abantu kuhlangene ngani Bahlangene 40. istage namhlanje ngicela ungithembisa ukuthi asiwi siyawu istage unecala wasibulala istage uzovulela inye icala futhi Hayi kwangeyona inhloso yimo na error record kusuke ngenze ngamabomu. Ungatshela mhlambe Sigwebo umuntu okuthandayo i-student ngoba kakhulukazi i-TV ethi idila nama students uma ungatshela i-student esikuthandayo yini eyenza uSigwebo Sentambo njalo makhipha ingoma bonke abantu bayithakasela yini leyenza uSigwebo Sentambo ukuthi ehleze kuleli yazinga thina njengabantu esidingayo kube kukhona abanye abafike bethi emveni kwalokho kuphelile yini wena lekhipha njalo uhlezi ukhona uSigwebo Sentambo uyakhonela kakhulu ebantwini asebenza nabo. uSigwebo Sentambo bangabe esekhaya uhlangana namakhosi engoma ezwe ukuthi yini ayithanda ngaleso sikhathi bese ngisebenzela phi kwalona. Ay uma ngathi ngiyakhuluma ngabe sengiyambembezela istage siyambiza hawu zi right insizwa madoda hayi ke noma kanjani thina nawo siphinde sihlangane StudentTV ngiyabonga kakhulu